Pamiarsa Pertamina pacang ngewohin kawintanan LPG 3 kilogram ring sejeronin nampenin arangyane kawintanan LPG. Ngawit rahina anggarannya mangkin Pertamina pacang ngewohin kantos langkungyane satu stalian tabung LPG 3 kilogram. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Region Jatim Balinus Ahad Rahedi Mausang wenten panincapan konsumsi LPG 3 kg ring galah ungkuran. Pengarsan krama nincap santukan wenten libur utawi long weekend ring wukune lintang. Raris ring Mei warsane mangkin kauningin wenten panincapan konsumsi kantos 6% yening saihang sareng Mei warsane lintang. Realisasi konsumsi LPG bulan Mei war sekali-tali kali likur langkungan ulung dasa talian MT raris realisasi konsumsi LPG bulan Mei war sekali-tali 3 likur wenten langkungan sia dasa talian MT. Makudang-kudang pangupaya kemargiang Pertamina ring sajroning niagayang kuentenan LPG 3 kg inggian antuk nyelehin kahanan ring lapangan miwah meprekanti sareng bages sani mempaikatan. Nampenin pabuat LPG 3 kg sani dahat nincap galah ungkuran paiketan saking Pertamina pacang ngowohin utawi extra dropping kantos langkungan satu stalian tabung LPG sane pacang kemargiang antuk maundagan ngawit tanggal 6 Juni war sekali tali 3 likur antuk alokasi inggih punika ring Kabupaten Badung langkungan 13 talian tabung Bangli dasa talian tabung, Buleleng 13 talian tabung, Gianyar 11 talian tabung, Jembrana Kudus talian tabung, Glungkung pitung talian tabung, Tabanan 11 talian tabung, Miwah Denpasar Ulu Likur tali tabung. Melarapan pawawahan inucap kaaptiang pabuat ring LPG 3 kg ring tengahing krame, sida kedagingin becik saha kahanan sida mualis kadirin. Asa punika taler Madi Suparmo, pengusaha kedai ayam cepat saji, Mekang, Indik, mewah nyane ngeruruh LPG 3 kg. Ibu-ibu ring wewidangan Denpasar Timur, talar mausang mewah untuk moliang gas LPG 3 kg. Widya ibu rumah tangga sane menang ring Padang Sambian Kaje, talar nampenin pikobet sane pateh. Ring kalih rahina ungkuran kantos mangkin kekantenang kuentenan gas melon kosong. Citamaya Bali Pos nguningai.